Dünyada en tukluklı rızık ol sulu butkası. Çünkü bir porsiya aşağından soң әлі bir kimning de dabavka бар mı deyip sırağanın işitkenim yok. Selam dostlar, TMTV telekanalında Təmli Күрәш тапшыруы һәм әйдәгез бүгінгі қонағыбызны шақырыйк әле. Яш башкаручыбыз, яш җырчыбыз TMTV телеканалында санагалы. Клибын да күреп беләсез. Айнур Галләмов. Айнур, әйдә рәхмәт. Сәлам. Сәлам. Benim kollar сразу зур. Менде кичкенә бу зур. 3 литрлы. Кичкенә булар ел әгәр дә 500 граммлы булса. Безнең өчен бу кичкенә генә күчтән эчендә бу. Менә шунда бал хәзерге вакытта бал белән чәй эчсәң бик әйбәт. Иң кирәкле әйбәт. Әйе. Ай, кайдан белдең минем бал яратканны? Бу кемнең балы үзегезнең умарталыктан? Юк, әни белән бер коллегасы эшли, укытучы булып. Укытучылар, Әйе. Балны умарта асырыйлар мышы? Әйе. Молодцы укчар. Менә бит. Җәйкенә теге эш ай ялны бер дә әрәмгә уздырмыйлар. Молодцы. Так. Монсы инде фирменный булки дип атыйнда әби. Әйе. Әби пешерде, менә шулай бүген табадан төшкән генә дип атасам да була. Беләсең, моны әбиең махсус миңа дип җибәргәндер инде, чөнки минем бер апа минем кичкенә чакта миңа шундый кушамат таккан иде. Булки дип. Булар булганга, менә дуслар. Булки бездә моны күмәч диләр инде. Күмәч әйе. Күмәч әйе, бу шулай безгә, шулай бит? Әйе. Я алайса, тапшырып беткәч, чәйләр куеп, бу сездәге булкины сындырып, май өстенә һәм теге бал ябып. Әйе. Ай, шундый тәмле була инде. Күчтән эшләр, әйе. Аның рецептын барсы да белә, менә әни дә, апа да барсы да пешереп карый, ләкин әбинеке кебек берсе дә пешерә. Менә әби пешерсә, Әбиең исеме ничек? әби Закир әби. Сәлам сиңа. Закир әби. Минем иң зур фанаткам. Шулаймы? Закир әби, булды, рәхмәт. Без бу күмәчнең язмышын бүген хәл итәрбез, Алла бирсә. Так, күчтән эшләр өчен рәхмәт. Әйдә, мин сиңа тапшыруның шартын аңлатам. Иң беренче чиратта мин сиңа инде тапшыруның кагыйдәләрен аңлатырга тиештер дип уйлыйм. Синең безнең тапшыруны караган бармысың, Тәмле Көрәшне? Караган бар. Элегәрәк баш. Чынлапмы? Так. Киттек. Безнең телевизион тамашачыбыз менә шундый рецепт юллаган. Күрәсеңме? Күрәм инде. Нәрсәләр бу? Бу печенье. Печенье. Бездә нәрсәләр печенье диләрме? Шулай. Бездә печенюшка дип әйтәләр әле аны. Күрәсеңме ул шундый формаларда? Бездә егетләр пешерми инде андай бер. Бездә дә. Бездә дә шулай. Әйе, ит бәрәңге, ну язмышым бүген шулайрак. Шулай. Менә әбиең булса ярдәм итер сиңа бүген. Әби монда юк, бүген үзеңә генә пешерә. Шыршы, күрәсеңме, кар бөртекләре менә шундый кышкы рецепт. Сиңа моны әзерләргә кирәк. Әгәр дә тапшыру ахырына син нәкъ менә шундый ук печеньеләр әзерләсәң, пешерсәң, безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге Күкмара табасы менә нәкъ менә бу конкрет бу таба синеке булачак. Юк икән. Шәп бури. Әйе, бик шәп булыр иде. Сиңа әбигә дә апайтып бирер идең, бик шәпләр диме? Әгәр дә юк икән печеньеләр килеп чыкмаса, бу табаны без шул телевизион тамашачыга озатабыз. Аңлашылды? Аңлашылдымы? Ярый. Инде җиңнәреңне сызгангансың, әзер килгәнсең. Әйдә алайса, тапшыруыбызны башлыйбыз. Я, Айнур, бүтән ингредиентлар да өстәлдә. Хәтта формочкалары да бар, күрдеңме? Мин инде уйлаган идем, сиңа пычак белән кисеп утырырга кирәк булыр дип. Юк, кисәсе юк. Хәзер сиңа менә бу печенье камырын җәясең дә, өстенә шатыр татып куясың да, теге табага җәясең дә, духовкага озатасың. Эшең бетте, китте, вәссәлам, менә шулай. Җиңел, бер сүз. Бик җиңел. Без бит сиңа монда хәзер бераз гына ярдәм итәбез инде, аңлатабыз инде, шулай бит. Инде бераз гына мин сиңа инде монда ярдәм иттем. Буларны хәзер буларына кушасың. Син әйткәннәрне истә калдырдыңмы син? Әйдә, бисмилла әйтеп башлыйбыз, яме? Башлыйбыз. Синең барысы килеп чыгачак. Син иң мөһиме ышан үзеңә. Тырышабыз. Уңышлар. Айнур, әйдә. Печенье гомереңдә беренче тапкыр пешер. Син өйләнмәгән бит әле. Юк, бая иләмәгән. Тукта. Беләсеңме, аның өчен моны башта күтәрергә кирәк. Блокировка. Күтәрдең. Менә монда ун. Син өйрәтеп торам. Иләнмәгән әле кирәк. Әле ашыкмыйм да. Шикәр, кыма, әле ашыкмыйсың. Башта карьера инде. Баштан карьера эш. Әле мин укып та бетермәдем, дөресен әйткәндә. Син әле студентмы һаман? Магистратура 2нче курс бетердем. Аллах. Син армиягә бардыңмы әллә? Юк, бармадым. Безнең бишевойда. Менә КФУда,
Muzika Әйе. укытыч сынып битинде без шунда укыганда безнең 2 фән булгач 5 ел ясады бар. 4 ел түгел, 5 ел. Шуңа Сен күрә әле инглиз телендә беләсеңме? беләм дип инде хәзер татар телен инде мин аны җырлап биреп. Татар телендә җырлап бирдек тә. Менә юк, кемнәр белми, без бит таныштырырга тиеш. Шулай бит. Әйе. Яра син анда бер җырың, бер клибың каядыр яңгырый, Әйе. каядыр күрсәтелә. Күп тамашачы әле бәлкем бүген беренче тапкыр сине күрәдер. Менә мин дә син белән әле якыннан бүген генә танышам. Сораулар бик күп әлбәттә. Мин инде аңладым, син мәктәптән соң музыка факультетында укыгансың. Музыка факультеты дип әйтәбез инде, элеккеге инде ул. Элеккеге музыка факультеты менә әйтеп, блокировкасын төшерергә кирәк. Достар, кемнәр монда күрмичә калды, без шикәр кымы белән онны салдык монда, ванилин һәм тоз, шулай бит? Әйе, тоз салдым. Хәзер аны башта коры Тузны килеш. салдым. Салдың. Былгатабыз әз генә. Ага. Барысын да былгатабыз. Коры килеш. Монысы нәрсә кирәклеген шәп аңлатачакбыз хәзер. Менә син музыка факультетында укыдың. Анда бер ел димәк инглиз теле дә булган һәм музыка факультеты, шулай бит? Безгә шулай элек тиде. 5 ел. Точно. Очно. Точно. Бакалавр. Бакалавр инде. Әйе, хәзер магистратура. Әйе. Элек бик гади, бик җайлы. Кирдең, укыдың, 5 ел, 4 ел анда югары белем алдың, шуып киттең, аха сөндереп тор. Хәзер генә сәдер. Бакалавр, магистратура. Әйе. Ярар, димәк соңгы курсын калды әле. Әйе, хәзер 7нче ел укыйм инде. 7нче ел. Нигә җиде? Менә 5 ел бакалавр бетердем. Хәзер 2нче курс магистратура. Ey Allah'ım. Kim bulup çıkasın öyle sen? No. Anladım. Жырчы, жырчы, музыкант. Художественное образование менә хәзерге белем. То есть любой изо булса да изобразительное искусство бар бит мәктәптә, андай фәннәрне укытып рәсем ясау. Күп төрле инде анда. Санап бетерерлек түгел дип әйтим. Демәк син рәхәтләнеп мәктәптә эшли алачаксың, шулай? Әйе, мәктәптә. Инглиз телендә укыта алачаксың мәктәптә. Хәзер искә төшерсәм бу. Do you speak English? Нәрсә диләр? Do you? Ләкин Ничегәле моны? Син, шәйтеп күтәрә кирәк, әйе. Авыррак бара. Так. Бер мандарин кирәк. Мандаринның цедрасы кирәк, әйме? Әйе. Цедрасы дип әйтәләр инде менә бу. Тышы бераз гына. Тышын. Ая, Кышкы кайсы саватка? Бу саватка саласыңмы шул? Анда җибәрсәк тә бу инде. Сразу шунда. Әйдә, шунда. Монда җиңәрәк урып анда. На былай торып аласың да. На былай шот. Бу бераз тәм бирә инде аңа. Теге моны аристократлар шулай иттереп. Без авылда күрмәгән анда әйберне. Я инде безнең авылда да алай азапланмыйлар. Ну, беләсеңме, рецептуры буенча кирәк, нәрсә иттереп. Бу ушмаскан безнең генә. Юк, мен үземә кызык әле бу, беләсеңме, теге сиңа түгел әле, миңа үземә кызык. Менә өйләнгәч, хатыныңа шулай ясап күрсәтерсең. Онытмасам, әле аңын зәп ягылар. Кейттән шулай иттереп. Ярар, ука әле, ука. Укып бетердек. Тагын әйдә икене булсын. Улгач булсын, бу ягына да ябышып калган, яме? Я, нинди музыкаль инструментта уйный беләсеңме? Син хәзер җырчы. Син үзеңне инде җырчы буларак күрәсең. Син сөйләдең, аранжировкалар да ясый башлагансың үзең, чөнки кемгәдер заказ бирсәң, ул кыйбат чынлап та. Кыйбаттан әле озак эшлиләр. Югалалар, үзең беләсең бит инде. Андый ширләре бар ул аранжировщикларның. Так, үзеңә аранжировка да ясарга өйрәнгәнсең. Пандемияда нишләп утырасың тагын? Шулай. Шуңа күрә Нинди инструментта уйный беләсең? Баян? Уйный беләм дип әйтсәң инде, ну баянда уйныйм инде мин, авызча уйныйм. Барыбер әйбәт уйныйм дип әйтәлмим. Самоучкада түгел инде, барыбер Рагды Халитов үзең беләсең бит инде баянчыны безне. Менә ул өйрәткән инде. Син ул өйрәтте шуңа мин тик уйный беләсең. Рагды Халитов, Рагды Фатихович. Бармаклар йөрмәсә йөрми инде ул нәрсә эшләсәң дә. Ну барыбер өйрәтте инде. Рагды Фатиховичтан аз эләккән сиңа. Күп эләкте. Әйбәт укытты. Ул булмаса әле баянны белмәсем, кайсы ягына. Фортепианода бераз аккордлар җыя беләсең инде. Фортепиано инде, но аккордлар җыю бит инде ул профессионал уйнау түгел. Шулай. Курайда да андай алай гына санасаң, курайда һәрбер инструментта инде әзмәз генә уйныйм инде мин. Булгандыр ул. Син инде монда цедрсын түгел, үзеңне турый башлагансың кебек. Әйдә, җитәр. Әзрәк булса безгә тәме өчен артык күп кирәкми. Без фанатизма дип әйтәләр идеме? Монсы монда куеп тор, так, алып торабыз читкә. Әйдә, хәзер. Айнурны пешиндә пешерергә өйрәтәбез. Әбисенең ушы китсен әле. Опа, урлым, үзең пешердеңме ул пешин үшкәне дип. Әбиең әйтерлек булсын. Так.
Şundan neseler salabız bunda? Күкей, Kukey mi yumurka mı? yumurka ye. Mında yumurka indi bizning. Size kukey mi? Күкей diler hele. Evet. Ondan bir Nerse gerek sana? Pişak gerek mi? men şu yere kirengen. Yarar. Resept boyunca bu pişiniye gerek bir kukeynin tam da salsal bende. Aha. Ağı sarısı tulayın bir kukey hem ikincisini işittin mi? Sonrasıgına ye. Ha? Sonrasıgına Sonrasıgına gerek işittin an sanayım mı? ye. Bule bilesin mi Sinan ağın sarıga? Sarına akka. Bölgen var indi. Bilem Ki? profesyonel tügel. Aha tak sarısın bu yapta hazır. Şöyle bedele. Oh sen malades. Kaya. Men ne nersin hele fitnessga kirgende biologna. Hadi sen fitness kadar yergen. Aa, şu aşağıya kuşkanlar değil mi? Ay, biolog gerek bitinden de kokteyl var yasa bilen şu aydı. Şunda öğrendim indi men onu. Oy hazır yaşlar bigrek. Продвинутый деп етейік мәлі. Молодец, яқшы işlerden bu işini başqarып шықтың. Так. Атымызға керек ме? Менә бу Шетке алып набор. Нәрсеге керек? Керекле бер битендә биолог. Әйе, мұнда печенье керем. Біздің печенье білесің, диетический түгел ана. Сен көресің біз ана көп мамай саларға қазір. Так. Нәрселер болды мұнда. Біз бұл қатырға уақыт жеткендеріне шылай бек. Әйде, жоқ, олай түгел. Бата көрме. Мен де білем, сен фитнесқа жерге шығалың да көп. Әкірініп кәне баштал, сен аны башта. Аха. Кукей, yumurka kukeyni bizning hozir bulg'atamiz. Yumurka. Ham әкірініп nima bilsin, әкірініп Mayni sol. moy isti boshlasak da bo'lar. Moyni bilan bunday kesaklar bilan solsang, joylaroq bo'lacak. U tezroq bulg'anacak. Dur deb o'ylayman demaydi. Mayli, ishlab qaraylik o'zim qo'yib turib. Bo'ladimi? Mana shu deb. Hop. Mana shulay, mana shulay. Ha, ishlab bitir. Ishlaganing bizning ishim bo'lsa, o'rganganing o'zing ishing bo'lar. Dey tatar, xalq maqali. Yarar. Bir neqadar instrumentalistda sen ham endi jirga keldik. Ne uchun deb mana jir? Ne uchun? Jirchi bo'larga o'yladim. Dersingga aytganda Kim tergesh bo'ldi turmushimda jirchi bo'larga o'zingdan o'zi kelib chiqdimi? Bola chaqdan jir deysizmi tega? Albatta butun biografiyasini sizlarga yaratuvchi jirchilar bitdi. Mana kichkina chaqda men qizga qarshi basib, parashyutka tutib, esa o'qlov tutib, mana shu jirlab turadir endi, gel mikrofon deb. Anlatsın men bolalar bog'chasida jirlatlar, anlatsın maktabda jirlay boshladim, Samantilarda, avul konsertlarında. Sen avul jigitimi? Avul jigiti. Qaysi avuldan sen? No, Şirmişen avul deb sanasang endi. Ha, Şirmişen avul. Men ko'p vaqtni Abida o'tkazdim, anda eski o'tamish. O'tamish mana. Ayy. Abi tarbiyasilar ekan sen. Abi ko'proq babay. Babay ayy. Anda Kamitinning bilan. Babayga abi tarbiyasilar ekan. Aynurga babay tarbiyasi. Yarar. Yaşaktan jiri boshladim deb aytalmayman. Ayy. Men o'sha 9-klassda jiri boshladim. Bizning mening klass yetakchisi, ya'ni shunga ko'ra O'qituvchi. Ayy. Klass yetakchisi. Shundan ani narsa deydi. Yangi yilga bizning nomer yo'q edi. Yangi yilga hozirlarga. Ya'ni bilib endi men uyda ezmez bo'lsa da qo'shib qana jarlab berayim. Shundan bir-biriga qo'shib. Ayy. Vannaga kirib. Yarar, ayy shundan. Shu endi kiringina meni ko'p shigardi bor deb aytsang da bu endi saknaga. Ayy. 9-sinfda. Ayy, mana shundan Nede jir bo'ldi? Kim repertuaridan? Dilnazbaq Anglayveragimmi? Shundan ketdi. Shu kunni men tag'in bir jir jirvadim. Duet bilan bir yigit bilan. Tak. Shunda da jirvadik da endi shundan so'ng Müşiktir üzüme de aşap gitti, uçuşlar da küçükleri vardı. Şapları mı? Yaşaraklar, üzümün yaşlarında, kildiler indi var. Ayy, şu ayy. Ne kadar qarab oturalardır. Qara biz bundan kirgan edik bit ha. Belki. Hozir o'sha televizorga kirgan deb. Ayy. Şu ayy kiringina endi ko'tarib oldilar. Ham rayonda jirchi var da bik ko'p tugul. Yigitlar особенно shunga ko'ra endi boshladik. Mana kiringina. Чирмышан жигити. Чирмышанdalar edag'iz. Поддержите jami. O'zingizning rayonlarini. Men gel bo'lshalar. Bo'lshalarmi? Yarar, молодцы. Afarin. Ya, ayda men de sana buluşam bugün birazgina. Bo'lgan ekan. Har qanday Chirmishondan bo'lmasam da, mening o'ylamimcha tizginalantirib bo'lgan kerak. Ayy. Qara, nisho bo'lgan bu, ha? Ha, ko'rsatyapsiz sizga. Hozir sizga ko'rsatyapsiz, sen kelib chiqqanin.
Так, biz bitmesine salып bitirdik mi? Salası bir Ия, derdi. ия. Kalmadı mı bunda? Şimdi. Так, qarayıq hali. Kaşıya qırğalı. O, cemaat qarağasına sekilip şıqqan. Көрәсізме, қазір мұны енді қол білән, қолың жудың ма? Қолын жуырға тағын бір қат. Жуалары тағын бір қат. Так, мына шулай кетіріп, қазір мына бұлай бізге бір формочкаға кетірек кереген. Болды ма? Болды. Қолдарын сыртып алды, келелі мұнда. Қайраттан мен сен нешік іштәрге керек деген. Чөнки мен мұнда микрофонға дәфтер. Аха, шулай ма? Яра. Шулай ішлер білсе болды. Болды. Үйретеміз қазір. Әбі ісімінші? Зәкире. Закира, мен Закира. Мен Закира bir çıkma hazır. Bula. Aydalı bir form çıkarmına bir form çıkar. Yok, al kulağına, al, hayır. Marasilka жібересің. Тоқта. Жібереміз қазір, жібересің. Қоян білесің сен морозилкаға жібергенді. Рецептіне бердіңіз. Так. Әйбәтләп. Урықма енді сен пластилин біле шайған бар бет енді. Бар енді. Әзгіне. Бас әлі, бас. Камера деп біраз жейре керек. Әйбәтләп. Я мотор иттіріп. Аха. Бек алай қатық жей бітірме енді. Аха. Біраз бассаң да бола шылай. Камыр білен ішлеген үтін өзінен. Кәмілі пішінушкі бола шақ бұл. Так, қазір. Бұл ішебіз. Тұт. Шолай. Қызық екен бұлай. Так, қазір мұны аласың да. Екінші жағында жайып қой шолай тұрып. Şu pişiyor plyonka деп аталайын да бұл? Білемін, Аш, шылау шул яққа. Қос яққа дұрыс деп санайсың, шул яққа бұл ашақ. Бұл яғын қаплайын бұлай, синтік яғынан қаплай қазір көбірек. Міне, көмек іш. Көмек іш әр уақыт нәтижесі яқшы болады. Так, кесі балайды. Бұлай пышақ тұта білесің сен өзі? Кесен де? Пышағына кесмейяның. Әйді, шекленіп тұрма бір қашанда, кесерге ме кесмескен екен деп. Кесерге керек. Я, достар, қазір біз бұл печенье қамырын деп етігелі. Бірнеше минутқа ұзатабыз морозильникқа, суытқышқа, морозильник ілішіне. Аннан соңында біз аны алып, мұнда тәгер әтіп, біразыңға суынғаш. Анасы суынғаш. Biz мұнда birazdan anasını tağına bir 5 mm ötük жейешек бізде. Hamide formu çıkarılacak. İtip soğutқышқа тығабыз. Біздің бұл қамыр суынған арада біз Айнұрға бір рубрика әзірлеп қойдық. Рубриканың исімі жоқ. Айнұр, біз сеңа бір рубрика әзірледік. Сеңа да, меңа да әзірлегенлер енді мұны редакторлар емі. Бұл рубрика яңа түгел. Ләкин ол әр уақыт көңілі, беректе жырлаушы кішіге, беректе жырлы білген кішіге. Мұнда, мына бұл сауытта мен мақсус қоплап тұрам. Бар сөздер. Ширатлашы біз семена тартып шығарабыз да, қорам ешемін ашып өттемін, бір язуны тартып шығарабыз да. Сөзін оқисың да, қам шыл сөзге бірәр жыр-жырлысың шылғына қошымтасы, ейсе куплеті, ейсе юлы, бәлкім 2 юлы, нешек бұдырасың айы. Қайсы юлдан башпасам да яры? Жырламасаң жырлама деп атала бұл. Француз мына шындай рубрикасы. Жырласаң жырла, жырламасаң жырлама. Аңашылды? Аңашылды. Әйді. Сен вообще ең яратқан жыршың бар мына? Салават, Элвин Грей. Эталон менің үшін қазіргі заманда Филис Кахиров профессионал яқтан. Профессионал яқтан. А шоу яғынан? Шоу яғынан Кемаевны бір сөзі ұздырмас енді. Ежеттігіз ме? Мана шолай. Демек, әйді, сен башла. Қарама шағын ал, бір языны қолын тұқтал. Бір әрсен ал. Сөзін оқын енді сөз. Тузан. Tuzan degəç gül bir jır iskə düşəm mənim. Yoluna tuzanın var. Ciddi mi? Üzümü kürden tuzğanın.
Дұрыстан салдым ма деге іске барып жете аласың ба? Яра, керек болды, жетер. Алғанын аңладым. Жетер, болды. За счет. Так. Күн деген жараймен. Күн дегеш нешептір меңа Лейсан Ғимаев репертуарынан бик көптенгі бір жыр еске түсі. Бүгінгі күн деп атала ол. Ол туған күндерге, анда ғұмәмі кішінің мотивационный жыр, шындай бүгінгі күн сенің тұрмышыңда яқты бір күн болсын. Мен сөздерін қатырлаймын, кейін те қатырлап бітірмеймін. За счет ма? За счет. Бүгінгі күн сенің тұрмышыңда қабыза біл тұрмыш ошағыңда сүрілмәслік етіп, нешектер ерші бір қар бір күніңді үкін мәслік етіп, сөздерін еске түсірдім. Балда, за счет. Мен ме? Әйді, сен. Қарамаша. Көзіңді жамат. Әйді. Алай қызығырақ. Ұзын юл. Даван. Юл. Олай юлны тузанына да тұрғы. Ол юлны тузаны жерінен олғандар мәлі бұны сөздерін білсінде. Юл. Тузан. Юл. Юл дегеш бізге білесіңізсе, мен радиода іші башлағанда, ол вақытта құтышқыш популярный жыр еді ол. Эльмир Ғазизуллин деген жыр ішін білесің сен? Білем де, но жыр, ненде жыр? Юллар, өтер юллар. Шынды мошын жыр бар, Юл, міне, искәтішті Нияз Суфияновның юл бар деген жыр. Әйді? Нешкәлі анда, күн буламы, түн буламы, юллар деп аталайынды ол. Юллар, инде көпме юллар. Айдар Ғалимовтың бар юллар деген жыры. Юллар. Юллар деп аталау, юллар турында енді ол. Гел концертқа шығып кетеміз деп, концерттан қайтамыз. Алла бізді сақласын. Әлі клипі да бар яның газеліні түртіп Сен фамилиясын дұрыс етмәдім етаны, Нияз? Нияз Софиуллин. Софиуллин ма? Софиуллин кім егенде? Мен де шо деймін, яқшы. Қабыл етеміз, яра, менде ескершім бұны. Тағын ұлы юлның тузаны жырда бұлар. Ұлы юлның тузанын ба. Өзім көрдім тузғанын. Буран. Буран дегешінде сразу Лилия Хамитовның буран дулы, буран тынымый, бураны шундай көшілі, аппақ буран ішлерінен келіп шығарсың төслі ба. Бұл жыр 99-2000 елларда шыққан жыр. Мен қатты білем, Оскар Усманов күйі екенінде. Лилия Хамитовның бек популяр жыр еді бұл. Міне әйті бітіргісіз шынапта. Бүтін жерден, бүтін утуклардан, бүтін телевизордан, бүтін радиодан яңғыр едірі. Алайда, қарама. Уақытта әлі мен садикқа ғына ерейді. Шылай ма? Апайым. Балақай. Ненде сөз? Сандуғаш. Сандуғаш турындайды. Сен ең бірінші ненде жыры башына келе. Меңа мен шәптір Сандуғаш деген шығару уақыттыға. Сандуғаш кәрді көңіліге жырламай туын. Мен Филис Қахировны ештің лағаш, Илкам Шакировшының жыры да Сандуғаш турында. Сандуғаш, кетме, Сандуғаш. Сен кетесің мен қалам. Қыш күні ғинвар айында нешік Сандуғаш кетмесін енді. Кетуін қайырлерек Сандуғаш, ләкин яз күні қайтырға ұнатма. Қазанға да жырлар көбейінді ол. Көбейінді бе? Әлем, рас. Ескершім әлі Қазанға. Меңа да, мен күйлерімді қатыла бітірмеймін, ләкин ескертіші, мәселен, Уразованың, Гүзел Уразованың бар. Нұрлы Қазан, Емлі Қазан деген жыры бар. Бар Ғабдулла Тоқайның. Қазанға келгенде пар ат шығыры күйе айы. Бір бұса да ежек тау бұлайынды Қазан тұрында. Алдымызда бит Қазан. Бір вақыт яңғырадың шектермен сөздерін қатылап тұрмейм. Ешітілді бір азан. Тұр шәкірт життік Қазанға, алдымызда бит Қазан. Жырдан жыр деп әйтірге бек нерек, речитатив көбірек. Қазан, зачет ма? Зачет. Юллар менің де шылайырақ үттейінді. Айда. Қарама. Қазір бұлашақ бірінде қойын деген сөз. Қақылы.
Haqlı. Nece jir var ekan haqlıga? Haqlı. Haqlı. Birinci sen haqlı, yese haqsız. Yanıgıma jır çıkargan emeli men mine. Sen? Gafo et meni. Ha, gafo et meni, sen haqlı bir jir. Bar bilmeyecekler bitinde. He. Salkın jillerden saklarımın, süzlerini haklarımın, bulvarımın min geletirek, ağır süzler kilse de. Bişli. İskat işte. Bişli, ey. Qora. Qora. Qoraga men Черный. Yo'q. Смотри, Yo'q, ты qora bilasizmi? Qoraga men har vaqt degan edim. Oq qorlar o'tday yaltiray, qora ko'zlaring, jaylaridan so'ng ko'zlari kelar, qora ko'zlaring. Men qora to'g'ri kelsa shuni jurlayman. Sehrlagan sen qora ko'zlaring, sehrlagan olar meni qora ko'zlaring. Черные глаза, вспоминаю, умираю, qora ko'zlaring, seni haqdagina xayolim deb mana shulay. Bari yashaqlar, yashatiga. Qora bumer, stop signalning o'tlari. Qora bumer, o'zib qora sinani. Olasizmi? Al aka. Bitmagan elanda. Tamam, show. Ding. Qoz. Nega urdak tug'il? Shuma urdak, shuma qoz. Kiren kulni yarata. Kır kozları şaşırvat. Na. Anda dальше isteyuk. Ne oldu bitinde? İki cümlesini iske çırdım. Qir qozlari jırlab, qir Ansında ya. qozlari yılab. Eli küpten kılırgene jırlagan ego jırlagan. Eti bilen. Yürek. Mene. Yürek erinib qolar, yürek erinib diyor. Qir qozlari kibik, sen ketgach, shunday aytib o'zlarim. Yürek yarsın kova, yürek sıkrap yana, kır kozları kibik. Sen ketgach. Bu yürek turna jidil bek ming so'z jırlar. Chunki yürek turna ko'ngilli jırlar da var, shaqtay ko'p bitin deymi? Sen narsa esga tushana yürek degach. Ayul yürek, sırılı yürek, yaşı. Mangsu jır var yaratam köbürek. Yüreğinden anladım endi men abi. Şimdi repertuarında da qarag'ash. Şimdi pozitivniy ko'ngilli jırlarni bek serang. Turmushing yozmishing bek og'ir bo'ldi malla sening. Og'ir bo'lmadi be. Yanvarda әзірлеп turamiz endi mene. Bir nechani chiqaramiz. Bir nechani. Pozitiv. Pozitivniy. Nasa degan? Bak aytmishadi tamin. Sekret. Anlaşıldı mana. Yüreğinden öber edim, ko'rinmay shul yürek. Ayul yürek, sirli yürek. Hali hamon bitmadi. Ben de bir şey vereyim yanımsın. Yanımsın bir şey versin. Özüme kaldıran versin yanımsın sen. Qorading. Qarab yazınız. Evet, menga qoldi ta bir. Tamayevning bir duet bilan jiri var, xotini bilan. Birga bo'lik jonim, bir quvingni oqishvarday. Mahkamaga. Shunday jir. Birga. Biz birga, g'amirga. Yo'q, qanday jir? Ham endi qoldi bunda quyosh degani. Quyosh o'zing jiraysizmi, ayab? Yo'q endi. Ha? Bilasizlar olaysa bizning mana butun bog'larni eritadigan yer, ular bo'lsa bog'lar bog'chasida, ali maktabda da quyosh g'imiri. Bir qiz bola jir chivargan, bog'ishlab anisini. Bizim boshqa dunyoda shirmishan. Shugunda shirmishan yo'q. Eretken enesi. Bilmiyorsun o yerine. Quyosh menga balqay, menga nur siba. Quyosh g'imiri tilimin aniyam sema. Ya bizning shuning bilan bizga adreslarga olqishlar. Qo'shib satabilar. Men menga birozgina shopsan. Bu sen молодец, tovush kuchli, tembr bor, mong bor senda eng muhimi. Jo'g'altmayman. Bu rubrika uchun za счет bishli, menda muzika o'qituvchisi bo'laroq menda shu fakultetda o'qigan, birozgina oldinroq. Zavarada. Ya, bizning endi atigi morozelnikda, bizning morozelnikka to'xtatda ham o'zim olib kelaman. Oho. Mana do'stlar, mana shunday bir kelib chiqqan. Biz buni hozir mana shunday yirgan bumaga deb aytyapmiz, shunga jayabizda.
Баягы 5 мм калынлыкта кебек менә хәзер җәйрә кирәк булачак, яме? Булды? Киттек, хәзер бу эшне эшлибез, аннан бөтенсен кисәбез дә һәм сезгә күрсәтеп духовкага тыгачакбыз. Ул эшне башкарыр өчен безгә монда кирәк булачак Мили компаниясының белгече, ул да булса Евгения, һәм сине аның белән таныштырам. Айнур, таныш был. Евгения, Айнур, Евгения, да? Здравствуйте. Да, добрый день еще раз. Ага. Здравствуйте. Кстати, да, специалист компании Мили. Менә бу кухня, менә бу бөтен менә бу аппаратура синең для музыкантов это аппаратура, да. Вот это вся техника, вот эта кухонная, да, все Мили компаниясына калмыйсыңбы. Я просто ему еще как бы не говорил то, что есть традиция уже более чем 100 лет, да? Почти 120. 120 лет. Да. То есть, как я понял, это высокие технологии объединены с семейными традициями, да? Все вот инновации. И вот такая умная техника. Да, духовка, пароварка, холодильник, индукционный Германия плита. или Germany, да, made in Germany. Человек Всё английскому сделано, учил, да, прямо да. в Германии, и Булат уже может стать специалистом нашей компании. По продажам. Можем его По продажам. Штат. пригласить в наш рабочий. Да. Айнур, я вас рада приветствовать в нашей кухне. И действительно, вы хорошо сказали про музыкантов. Готовить на технике Мили — это сплошная вот песня. Прям Да. готовишь и поешь, потому что вся техника сделана из высококачественных материалов, сделана на своих заводах в Германии и имеет срок службы 20 лет. Ни один другой производитель, согласитесь, с этим... Гарантии такие. Да, похвастаться не может. Не может похвастаться. И сегодня мы с вами, я видела, как вы прекрасно замесили тесто, великолепное, ароматное, согласитесь, Вообще. мандариновое. Будем печь мандариновое печенье, аромат праздника продолжается. Конечно. Да, Тут будем везде радовать ёлочки. своих родных и близких. К тому же с техникой Мили это сделать будет легко, даже тому, кто не готовил. Вы готовили? Он готовил только картошку и мясо. Да, я в духовке никогда не готовил. Ну, тогда я буду вдвойне рада познакомить вас с техникой. Выпекать мы будем в духовке, и пока мы будем сейчас раскатывать печеньки, я предлагаю сразу ее включить. А давайте, да, вы включайте, вы как Да. бы, у вас это так хорошо получается? Я хочу пригласить Айнура. Айнур, Чтобы ради- показать, и- насколько Ирина это Турали легко Бразана. сделать. Смотрите, мы будем пользоваться автоматической программой, что удобно в духовках с управлением M-Touch. Можно, даже не имея кулинарного образования, управляться этой духовкой. Выбираете автоматическую программу, Масаледе, автога деген. нажимаете. Мелкую выпечку, у нас достаточно мелкая выпечка. И фигурное печенье, оно же у нас будет фигурное. Я думаю, что этого количества теста нам как раз хватит для 2 противней. Выбираем. Да? И нам предлагается предварительно прогреть прибор. Запустить сразу, потому что мы хотим печь. Все, духовка указывает, в какое время поставить. Она разогреется, подаст звуковой сигнал. Вы знали, на какой температуре, на каком режиме печете печенье? Нет. 180, наверное, должно быть. То есть это нужно там смотреть, куда-то подгадывать. С автоматической программой в духовке, и в этом нет никаких необходимостей. Все за вас продумано поварами компании Мили. Ну а мы можем пока раскатать. Смотрите, я тут вроде бы начал, да, смотрите, вот так же, да, делать? Да, да, да. А что было- он так? Это все в порядке, это же песочное тесто, вы его обратно склеите. Всё будет Песочный тичный, так. да, Конечно. брат, на, давай. Ага, что вот так, ага. Выпекать мы будем на противнях со специальным покрытием Perfect Clean, которое Perfect не Clean. требует Вот это у нас, смазывания ага. и использования бумаги для Так, выпечки. проверяли, Так. Я ему помогаю. Элек- Как у вас хорошо получается, Элек говорите, выпекли? ушакта да пиширгенler biz мондай техника белән генә пиширбез инде белән. Конечно. Кстати, каждый четверг в нашем салоне на Назарбаева 16 проходят мастер-классы, тест-драйвы по приготовлению на технике Мили. Приходите к нам, мы вам покажем, что можно готовить разом. на технике и Именно. чем это отличается от Деревня привычного университета. нам традиционного приготовления. Как приборы Мили Деревня делают, университета. делают готовку комфортнее и приятнее. И у нас человек- продолжается акция. Всем зрителям передачи «Тамле Кереш», которые приходят к нам в наши магазины, в наши салоны, И называет кодовое слово там люкреш. да, мы вручаем подарок. Так что ждем вас в наших салонах на Назарбаева 16, на Чистопольской 26/5 и в Челнах, Шляй, брат, на давай. проспекте Мира 8А. Бигрәк Не мотор сөйләп забудьте бит. кодовое слово, и подарок будет ваш. Ну как у вас успехи? Киевдейнго. Вам помочь? Да мы Очень заслушались. красиво говорит. Мы Всё, заслушались он чуть-чуть. заслушался. Да. Тогда вам точно Ай. к нам.
Да. Я могу вам помочь, если хотите. Не, не Нет, надо. вы Просто справитесь? тут Нет, чуть-чуть Это просто, да. да. это уходит. Духовка уже нагрелась. А, то есть Ну все, а что, нормально уже? 5 миллиметров, нет? Еще потоньше Нет. надо? Потоньше. Я бы Потоньше. раскатала потоньше. Вот, Машины на кухне, это у же нас, прям у нас же мужская солидарность, вот видите, вот, Конечно. вот, помощь и взаимодействие. конечно, вот этим и отличается мужчина. Вы можете, да, Ага, давай, все, вот. спокойно открывать кондитерскую. Все, вдвоем. кондитерская. Покупаете А сюда вы технику будет Мили, или ба. и Почему ба? ваши Потому что была Тайнур. Идеальные печенья будут у вас. Будут сейчас, куда они денутся. Супер, я да? Все, нормально? Вы по толщине смотрите, ладно? Да, вы Я знаю, краешки, директор да. А краешки? Да, по краешку. И можете... Все. Да. Hozir самый ответственный момент. Hayda. Давай. Монса зуррак монса. Я шunu bilan. Shirshini andan nasibs. Шай куйрагнама инде. Да. И хоппа. Зачем? Я так, наверное, думаю. так. Кружится, летает. Давайте. Булат знаток. Нет, я догадался просто. Как бы. Я так не делал еще ни разу. Самому прикольно, интересно. Казак тусар, казак. Я думаю, что Всё, может быть, всё. да, достаточно. Было Поднимаем. И ничем не смазывай, потому что покрытие Perfect Clean не требует дополнительных каких-то вещей. Например, Да. И отправляем на противень. Прям так? Без формы желательно. Без формы, наверное, да? Да, Это- без формы. Конечно. Меня что Мен делали? ничек ремес екен деп қарап тұрайын мен. Форма сама? Э, Дядя. Яра, мен мұны тогда жем. Яра, Да, жеді. это соединяем и раскатываем уже, я думаю, для елочки. Таразинде қор біртіклері достар. Таразинде мотор, Какая не? красота. Да. Когда печенье будут Красота готовы... по-татарски будет мотор. 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 Биг, научитесь сказать, биг мотор. Биг мотор? То есть очень красиво. Хорошо, буду учиться. Учитесь, я момент. Да, планы на новый Потар год. дәрістерін үйретем разғана. Так, Так, сейчас я ему помогу, у нас сейчас быстро получится так. все. Я попробую вам помочь. Ушел Подождите. тырмый. У вас уже почти профессионально получается. Ну вот это ходит Да, чуть. давай. Ну, чуть, мне бы тут Айда. Так, вот же. Бізде айталар енді кумак іш деп мана. Я не знаю, как по-русски это будет кумак іш. То есть, когда вместе, Да. да, собирается, Раз, когда вместе два, делаешь, дружно. да, раз, два. Как в детских сказках, да? А с остальными что будем делать? Что мы будем делать? Также до конца докатывать, раскатывать? Елочки. Да, мы сделаем сейчас вот из раскатанного круга елочки, а потом остатки теста мы можем убрать в морозильную камеру. Туда. И когда нам Туда. захочется приготовить свежие Булдой, да. елочки. Переворачивать. Наоборот, вот Да. так. Все же, да, уже? Да, я думаю, что достаточно. Тесто песочное, оно Шея, сохраняет свои свойства и после заморозки, поэтому можно приготовить сразу много, отправить в морозильную камеру, у Мили ничего не заветрится, не обветрится, и потом порадовать своих родных с Да, утра. нормально. Қарымда не шерші қалған. Красота. А это тесто можно завернуть в Көресің. пленку и оставить. Тын. Өзімдегі балашаға кебек сүйінем. Я говорю, радуюсь, как ребенок. Ну так это же какое удовольствие. Все потому что готовите на технике Мили. Да. Я это все, да. Потому что готовят тут Булат и Айнур. И это тоже. Да, и Евгений тоже нам помогает. Так. Так, А вы знаете, как будет елочка по-татарски? нет, к Жалко. сожалению. А как будет елочка? Шерше будет. Еще раз. Шерше. Шерша. Шерше. И да, сейчас поем песню про шерше. Жерлали? Шерше. Вы поете? Не, он певец. Е, мен әлі неткені. Шерше біз сені сағынып кеттік ел бойы. Это маленькая елочка. Шерше біз сені сағынып кеттік ел. Сен тағында матурырақ безәңгерсің бұл жолы. Хоп. Нет, Всё. не Маленький маленькая. менің не. Вот, Пищевой посерединке плен. немножечко. А зачем? Сравни. А? Все? А вот же, а это что мы... Е, мұнда. А, это все оставляем. Конечно, Морилка. конечно. Ну все, Еще я плюс Фигуру проиграл. надо блюсти. Новогодние праздники прошли, все наелись. Надо нужно, щас худеть. Да, худеть надо. Да? Ярай, проблем yok. Вот так, да? Да, Все. отлично. И отправляем в Елочка. духовку. Мен Айнур өзің ішейін деймін ана. Сен үйретешектер қазір. Тұтынбаш Сейчас я өзің ішер. разрешите одну секундочку. Удалим решетку. Мына мындай формочкалар. Все.
Уртагара. Kimlarning uyida bolalari Нет, ko'p. на второй и Баллары бар. третий уровень. Второй Вот и третий. Пониже. Второй. Да. Öğreteler. Öğreteler mekteplarda. Öğreteler mekteplarda. Можно я вас немножко помучаю вот между этими двумя? Да. Мучите, он еще не женатый, пускай научится. Да. Пока мучите вы, потом женится, жена будет А мучить. этот вот сюда. Ага, Да-да-да, скоро. между. Второй Это? Эй, Да-да-да, Kurma поднимайте вот именно сюда. сюда. Hoppa. Все. Вот. Min shunda turib boya. Имеется в виду вот сюда между. Да, между. В духовке покрытие такое же, как на противнях, поэтому, видите, она нам подсказала даже, куда разместить. Поэтому можно не беспокоиться, что что-то испачкается. Все, мы закрыли дверцу. И процесс приготовления пошел. Вот по окончании Это звукового 20 минут, сигнала духовка, приготовление, духовка просигнализирует. И я очень рекомендую, я сейчас уберу решеточку. Так. Когда будете доставать противни, никакие прихватки не нужны, есть специальное устройство, и вы не обожжетесь. Но Да, вы Булат фантастично. знаете. Да, я знаю, Мибеля. Men Потому что ko'rdim, обжигался. gelsin chiqaraygan. Ага. Так, Евгений, большое спасибо. Спасибо Мы на вам. сегодня прощаемся. Всего Да, хорошего. увидимся В наших салонах, да. И в салонах, да, Алла И берсе, на Алла берсе. следующих передачах. До И встречи. да, до встречи. Я, biz endi hozir narsa, kitobimiz pishgani, pishib chiqqan kitobimiz donasini birgalashib degustatsiya yasaymiz. Do'stlar, bizning peshinilar pishib chiqdi. Shirshilar, qor birtiklari. Ani hozir bunda olirga kerak. Biz endi Aynurga bugun nasal kurs молодого бойца o'tkazamiz bugun. Uylangancha endi hozir kiyov kurslari hazırlab beramiz. Tak. Aja iletamiz shu olirga. Ha, tak. Вот. Birazdan ko'tarib, aydali. Qo'rqma. Ol, mana shu turib. Ol, ayda keladi bunda. Mana bunda qo'yali, uskanim mana shunda. Mana shu. Aha, mana shu. Вот, молодец. Ikkinchisini da olaja. Yara. Buldurab, mana bu. Nechik joyda, nechik iplabgina olib bulaymi? Tak. Mana mana bunda qo'y. Mana o'randingda endi. Haybat bo'lib yasaganlar. Aha. Tak. Bu qovungina polotенце bilan ovut Qo'yib endi. turishni qaradi. Aja bo'layapmiz. Hozir sen ma'qul bilan tiya ko'rmay bu qo'ynar. Qaynarmi? Bek sotu. Qo'ynarroq. Misya hozir beraman mana bunday. Ayber. Sen hozir bularning borasida motor tuzasizmi deymi? Men bu vaqtda bizning topshirig'imizning general sponsor turida o'zimning qo'ynar, jili so'zlarimni silim. Bizning topshirig'imizning general sponsori sen mana shuni kirashganini xatırlaysizmi? Hali bunda tamliz. Ay. Bizning topshirig'imizning general sponsori Kukmara Metal Sovutsaba zavodi aksionerlik jamiyati. Kukmara Saudiya markasi ul vaqt bilan sinalgan sovutsaba ham Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. Ham o'ng'ayligi uchun haligi zamoncha sovutsabani siz internet kibit oshada olirga mumkinsiz. Ham albatta o'zlarining firmaning kibitlarini borib olirga mumkin. Mana Kukmarada barani kibitlari bor Qozonda. Butun shirmishandilar mana bu yigit orqali zakaz berib sizga mana bunda Pavlyukina urami 114 adresi bo'yicha o'rnashgan kibitdan olib qo'ytalar. Tobalarni, qozonlarni albatta, Aynurdan desangiz. Ondan so'ng Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Saudiya o'zagining birinchi qavatida ham bar kvartalda Musina urami 23B adresi bo'yicha bu Kukmara kibitlari. Qozon. Sen bit yaratamiz degan mana it, barangi, shirgaymi? O'shaqda o'g'landa bir narsa, uchoqlar boranda, qozonlar boranda, narsagina yo'q, u shashlik uchun, mashlik uchun, u albatta xo'javikalar uchun, kuxnya uchun. Andag'i tobalar, andag'i qozonlar, andag'i kashtrullar men sen aytdim mana shunda anda kirasizmi, u kibitga bitta narsani yeb chiqaradi. Do'stlar, albatta unutmag'ingiz, yangi yilga bo'lak agarda endi siz yangi yilga bo'lak olirga unutgansiz ekanmi? Vaqtingiz bo'lmagan, joyingiz bo'lmagan, unutilgan hozir borib olsangiz-da bo'lar. Xotiningizga, qurshingizga, tug'aningizga, o'zingizga bo'lak yasangiz. Birekda erlar xotinlaringizga toba bo'lak yetsangiz, sizni tamli siyli yashaqlar yil davomida. Tak, bo'ldimi onsa? Onsa bo'ldi, ayt. Bayataga bilan tutqishim olib keladi, aytaga tutqishim. Tamam. Yana qo'l bilan barobar. Hop, qulay, ayda. To'qnashdi, ayda. Ayda, bigzoqqa ketdi olaysa. Ayda, bizning qo'l pishamini yo'q. Nashottirib, shalt. Uzoq qilinma yigit. Tezgina, shalt. Oshisi kela boshladi.
Шундай тәмле күренәләр болар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каралы син монда бер генә. Так. Эшлибез. Баштап фотога төшәбез яме бу моторлы баян. Я, хәзер моңа дегустация ясыйсы гына калды. Айнур, миңа калса син бүген җиңүчедер бүгенге тапшыруда. Шулай да үзеңне тикшереп карар өчен. А? Шагана я. Ашаган түгел, шул инде ул. Шул да. Без бит аны формачкаларына таптык махсус. Шундый булсын өчен дип. Син үз гомереңдә беренче тапкыр печенье пешердең. Син шатмы? Иде, Ашап карар инде бастан. Тамам. Biraz гына yeterli olsa калган бугай. Böyle? Bilmiyorum. Bu нормально. Evet. Birinci tap kuruyor yarıyla. Ну, ярыгына бик тәмле, бик баллы. Хәзер менә байтырабыз да. Моны монда калдырабыз. Ярсын син әбиңә алып кайтасың. Bugün mavatrasa çirmişen koydur geldi. Әби, әни, әти. Yatisi bir de leşli. Hadi gel. Koytayın da direkt. Әтигә фотосын төшереп җибәрәсең яме. Айнур, без сине чын күңелдән котлыйм. Рахмат. Молодец. Бик матур килеп чыкты, бик оста килеп чыкты. Һәм бик тәмле. Менә шул кеше әйткәнне тыңласаң, кайбер чакта бик дөрес килеп чыгарга мөмкин. Һәм безнең тапшырыбыздан генераль спонсорыннан әлеге Кукмара табасы сиңа бүләккә, сиңа әле әйтергән кымын. Кайда булсаң, кайда гына йөрсәң дә, әгәр дә Кукмара табасы аласы булсаң, төбенә карайма, Кукмара дигән менә шундый логотип язылган булыр атышында. Кукмара. Фирменный логотип. Бу очракта ул оригиналь дигәнне аңлата. Весы да бар икән. Бар, әлбәттә, весы бар. Әйбәт. Кукмараларның весы бар, Кукмара табаларының. Я, Рәхмәт. теләкләреңне гомумән теге яңа ел җитте бит инде без инде ничә көннән хәзер яңа елда яшибез 2021 елда. Теләкләрең булса, әйдә ирештер. Чирмешән халкына, туганнарга, якыннарга анда кемнәргә тагын? Hürmetli dostlar, big zor rəhmət barınızға da kimlər indi bizni tınlap, bizim bilen mыңланып, jırlap, televizor alımda otura şoy bit. Шулай. Һәм инде киләчәктә татар телен онытмыйк, татар моңын алга алып барыйк. Достар, бездә кунакта яшь җырчы, яшь башкаручы Айнур Галләмов булды. Без аңа иҗади уңышлар теләп калабыз. Әле синең иҗатыңның башында гына инде югары үрләргә, дәрәҗәләргә ирешергә ясын сиңа. Без саубуллашабыз дуслар. Яңа елда да, яңа 2021 елда да TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруын күзәтеп барыйк. Ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз.